Umuhanzi Kizito Mihigo waruherutse gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu biravuga ko yatawe muri yombi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 13 Gashyantare 2020. Ni amakuru yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ubwo radio na TV1 bandikaga ku rukuta rwabo ubutumwa bugira buti amakuru ataremezwa neza n'inzego zibishinzwe agera kuri TV1 aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane umuhanzi Kizito Mihigo ari mu maboko y'inzego z'umutekano akaba yafashwe agiye gutorokera i Burundi. Radio mpuzamahanga y'Abanyamerika izwi nk'ijwi rya Amerika vuganye n'umwe mu baturage bari mu murenge wa Ruheru aho bivugwa ko Kizito Mihigo yaragiye kunyura asigaje iminota hagati y'5 n'10 ngo agere mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muturage avuga ko Kizito Mihigo yahise ashorerwa n'inzego z'umutekano ahetse ibikapu binini ndetse anambaye amadarubindi y'umukara n'imyenda y'umukara nk'uko bigaragara ku ifoto twahawe. Kizito Mihigo yafashwe n'abaturage ubwo yararyamye mu gashyamba ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi aho yanashatse guha abaturage amafaranga agera ku 300 ariko bakomeza kumubera ibamba baramufata. Uko byagenze n'ukuba cyesogere bamubonye ahantu nyine aryamye mu gashyamba ari impande y'umupaka nyine mbese haburaga nk'iminota nk'ingahe ngo yambuke umupaka. Nk'ingahe? Yewe hari hasigaye nk'iminota nk'icumi wenda cyangwa hagati y'5 n'10 niho bamufatiye nyine ku mupaka nyine ubwo ngubwo urabyumva nyine mbonye afatwa n'abasirikare n'ubu ngubu yicaye munsi y'aho turi gukorera. Wowe waba uri gukora iki? Yewe ndi umusuderi nyine amutambukije nyine aho twakoreraga. Yambaye ate? Yambaye neza imyenda y'imbeho yambaye na fime n'igikapu kinini cyane ahetse mu mugongo nyine. Babwiwe n'iki ko yaragiye gutoroka? Ikibi babwiye cyuko yashatse no gutanga amafaranga ngo bamwambutse. Abamubonye bwa mbere nyine babicece byere kubivuga akanga 300 baranga bahamagara abasirikare nyine. Ababibonye ni bande? Ni abaturage? Ni abaturage bamufashe. Kugeza ubu ngubu rero arinzwe nande? Arinzwe n'abasirikare n'abapolisi. Ubu tuvugana gutya? Ubu tuvugana kuva aho ndi hari na monoturimo. Hari ibisobanuro bari kumubaza? Ntabwo dusungereye ubu tuvugana ntabwo dusungere kuko bamutambukije mu isantere y'ahamukuru bamumanukana nyine n'abanyeshuri bamusungereye nyine ubwo bamwicaje ku gahanda nyine kayira kajya ku gisirikare nyine. Aho bavuga yaragiye gutoroka anyuze mu mupaka uzwi na ahantu hameze hate? Ntabwo ari umupaka uzwi kuko yari ari guca mu tuntu tw'udushyamba nyine tw'ibihuru. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ndetse n'izindi nzego ntago bari bagira icyo batangaza ku ifatwa rya Kizito Mihigo wari umaze igihe gito yafunguwe atarangije igihano yari yahawe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Kizito Mihigo yafunguwe muri Nzeri 2018 nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika ko byatangajwe mu nama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye icyo gihe ikemeza ifungurwa ry'abagororwa 2140 barimo Kizito Mihigo ndetse na Ingabire Victoire bombi bashinjwaga ibyaha bya politike ndetse no guhungabanya umudendezo w'igihugu. Muri abo bagororwa harimo abarekuwe by'agateganyo nk'uko biteganywa n'itegeko ry'abarekuwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika ari nacyo cyiciro Kizito Mihigo na Ingabire Victoire bari barimo. Kizito Mihigo ari mu bakuriweho igihe cy'igihano bari basigaranye hashingiwe ku bubasha bwa Perezida wa Repubulika bwo gutanga imbabazi nyuma y'ubusabe bwabo buheruka bwo muri Kamena 2018. Kizito Mihigo yarekuwe nyuma yo kwandikira urukiko rw'ikirenga arusaba ko ubujurire bwe bwahagarara ifuzo cye cyashyizwe mu bikorwa. Muri 2015 nibwo Kizito Mihigo yakatiwe gufunga imyaka 10 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo kureba umutwe w'abagizi ba nabi, icyaha cy'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho ndetse n'icyaha cy'ubwoshye cyo kugirira nabi Perezida wa Repubulika n'icyo gucura umugambi w'icyaha cy'ubwicanyi. Nk'uko biteganywa n'itegeko igihe Kizito Mihigo yakurikiranwa kuri iki cyaha kikamuhama yaba bibaye insubiracyaha. Icyo gihe rero ngo ibihano byakwiyongera kuko hazamo n'impamvu ndemereza cyaha. Iyi nkuru turakomeza kuyibakurikiranira umunota ku wundi nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru agezweho ako kanya. Kora subscribe ubundi dukurikire buri munsi.